Mapakaitampukan kadagiti agduduma apasamak iti biat. Mangdadrayaw kan liwliwa kada kayo patganmi adumdumngen. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay nawaw! Naimbag nga orasyo papagayam. Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo nga agmay salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Ay, Jenny anak ko, sa di naman ti papanam. Iti ayan ni Ninang Lily, kani Ninong Carlos nanang. Ay nawa, di mo ibaga, dumawat ka mo, titi kwarta kadakwada. Isuda lang ti saan ko pa'y anadawatan nanang. No adda itad da kwarta, di makumpleto ti budget ko para iti cellphone akayat ko agatangan nanang. Jenny anak, amumot ti kasasaad ni Ninong mo Carlos. Paskwa ita nanang. Imposible mat awan ti kwartada. Inalayo pa'y laang mat idaan Ninong kaninang ko no kastamat lagayam. Jenny anak ko, saan a kwarta ti basehan no agpili ka iti Ninong wenno ninang? Basta, mapanak dumawat kadakwada. Amok nga ado ti kwarta ni Ninang Lily. Ni Ninong Carlos tijak sigurado. Ay apo, man ano nga min ayano aguray kalatta? No kasta ti aramideg, sigurado nga awan maawat ko nanang. Ne, tatang, apay akasta ti langayo. Jak magustuhan ti kasdaya panagsasaot ti anak mo, Mila anak ko. Ay, kanayon kumot abagbagaan tatang, di mo't dumngeg jay anak ko. Nairuam tumot nga men. Anabayan nyo tatang, kasaritak to dagiti Ninang kaninong na. Rumbang laeng, sana nasaya at ti kasta kapanunutan ti apo kaok. Agtugaw kayong tatang, tamang idasara kiti kanon tayo. Ayaman ako na Mila anak ko. Anya ti kayo tiyo asidaan, adobo, wenno, sinigang. Ay, uray anya ditan. Sa anak mo't anapili. Merry Christmas, Ninong Carlos. Si kamot gayam, Jenny. Merry Christmas mo't kan ka. Ada samot na lipatam, Ninong. Ha? Paskwa ita, Ninong. Nalipatam samot ti regalo. Ay, unhag pa iso. Adamot binungon ko a regalo aparakin ka. Sakpay ti kunam. Inagas ko kumaiti ayan nyo inton bigat ng imay kamay. So nga itad ko itan. Ay, nawaw. Anya nga ti regalo yung kanyak, Ninong. Sigurado aka magustuam na jay. Mabitla nga, tamapan ko alaoy. Ay, nawaw. Anya nga tilinaon day ta paper bag, Ninong. Sigurado aka magustuam tilinaon na ito a paper bag, Jenny. Una yun? Stuff to'y siguro mananday ta. Husto ka. Lukatam tay paboritom a kolor ti pinili. Saan nga stuff to'y ti kasapulak, Ninong? Ha? Kwarta ti kasapulak, Ninong. Chipla unay matirigalo yung kanyak. Kwarta ka di ti kayat mo? Ay, adapay mo't nabati asa nga gasot iti walit ka. Iso lang ti maitid ko ken ka. Diyak pa nga min naala ti tangdan ka. Uray di kay latan mangtid, Ninong. Mapanaklatan iti ayan ni Ninang Lily. Sigurado adakkel man ang titid na kanyak, kas idi na palabas a Paskwa. Pasensya kan, Jenny, ha? Saan man nga min ang baknang to'y ninong mo? Dayta kat iparikot kada kayo. Kanayon langan nga ibagayo nga awan makukwar tayo. Merry Christmas, Ninang Lily! Oh,
Oh, Merry Christmas ba't kan ka, Jenny? Oh, regalo para kan ka. Ay na wow, agyaman aklaunay ninang Lily. Awan na nyaman na. Naimbag kayo pa'y. Tinawan nga damayaw awat yung kanyak akwarta. Saan akas kinininong Carlos? No saan nga istaff to'y badumat. Kat awatam lata Saan kami matngabin nga agpada iti estado iti biyag. Saan abado kan istaff to'y iti kasapulak ninang? Anya? Okay lang. Adda kayo matabak ng aninang ko. Ay, wow. Agyaman naklao na iti da ito'y akwarta, ninang Lily. Magatang kumatlaangan ti cellphone na kayat ko. Oh, apayakas na ti panang kitam kanyak, mama. Ay, apayakas jay anak mo iti bunyag, Lily. Nagmadi ti rumrumwar iting kiwat na. Uray siyak. Jakmat magustuhan ti kas dyan nga ibagbaga na, mama. Nairuam nga main, nakasta. Kwarta laeng, tiyaw awat mo kinkwada. Wan nga rod, mama. Saan? Ada saya at mapanay kumkumpara. Dagiti ninang kaninong na. Imbis nga agyaman, dati mayawat kankwana. Saan? Tagpili mo Di kay madanagan, mama. Inton sumaruno. Kasangay naman wano Paskwa. Saanan akas ti regalo kankwana. Tapno saan nga agruam. Nasaysayat pa'y no kasta, iha. Ay, manulang titawon na. Hanggang kastamatan, ti kapanunutan na. Ada kamat kaya main Jenny apo ka. Sa dino ti ayan ni nanang, lolo? Napanitayan ni Antay. Ipakita ko makankwana ti Blue Bills a regalo ni Ninang Lily kanyak, lolo. Ay nawaw. Kwarta man ay. Amom ka di, lolo. Lilaang ninong Carlos ti awan regalo na kanyak. Amin aninang kaninong ko kat nang tada iti kwarta. Awan siguro ti kwarta ni Ninong mo akarlaw sa pauk. Amom ba ti trabaho ni Ninong mo? No apay pailaan nga isutin nala ni nanang aninong ko, Ure no awan kwarta jay tao. Nasaya at mata modelaw. Saan mata kwarta ti basihan? Ay, pare Carlos, Merry Christmas! Kastamot kan ka, Marimila. Ay, kung naklakit din no, napan ka iti ayan ti kabsat mo. Saan na, awan mo't mga sikaso iti garden kan dingon at arakan ka. Kasta ka di? Ay, mabalin mo mo't nga ibilin ka da kami. Saanan ko, Mare? Mataktak kayo pa Ala, okay laeng ka da kami, pare. Ayun gayam. Si kaman langan ti pangtadak iti regalo iti anak ko iti bunyag, kumare. Ay, nawaw. Kunak man no, napan ni Jenny dito'y ayan mo itay, kumpare. Imay itay, di naman kayat ti regalo kan ko ana. Anya? Meron nan tumot piman nga awan makukwartak. Ay, talaga da dyan nga ubing. Awan ti manaknakam na, pare. Anya nga ta nakapaper bag nga nyawid mo mila anak ko. Ay, regalo man ni Carlos, pare. Jay, anak na itibunyag tatang. Ay, no amom lang tinsawang ti anak mo itay, mila. Ay, Amukon atatang. Di namanen maapresyar ti simple a regalo ni Ninong na kenkwana. ti kayat nakit kwarta. Ikumkumpira na pa'y nga ron lang itinin ang kaninong na itay simang pa'y. Ay, huwan nga ro tatang. Jak, ammo, no nangalalaan na itikas dyan nga ugali na. Huwag nga ron.
Saan ka ba takastay, day? Bayan nyo, tatang. Bagbaga akto inton sumangpet. Sana nasaya ti kasdyeng ugali na. Isu lang nga rodan ta na regalwan. Supay ti saan ama ka-apresyar mo't. Ay nawaw talaga. Maupay lang nagitininang kaninong nanukasta. Ay masyanak nga rod kan ni pare Carlos itay. Tamadlaw analiday, tatang. Ada ako, nanang. Nasaya at mat. Agtugaw ka, tagsarita ta itinalapat, Jenny. Kitaan nyo ti kabarbaro a cellphone ko, nanang. Naimbaglangan takwarta ti intad dagiti ninong kaninang ko. Ni Ninong Carlos lang tawan inyawat na kwarta kanya. Ay nawaw. Masapol ka diha, kwarta ti mayawat ken ka, anak ko. Wen tada nga rod planok agatangan, nanang. Saan ka pinadakkel akasta? Praktikalak laang, nanang. Si kakit dimot. Ammom, Jenny, anak. Maupay dagiti ninong kaninang mo no kasta kalaeng. Di mo maapresyar dagiti regalo daken ka. Wen takwarta nga rod mati kayat ko, nanang. Ay, jak ammon no anya ti aday ti panunot mo, anak ko. Da kayo ka diti nangyawid iti dayto ya paper bag, nanang? Wen, regalo man ni ninong mo Carlos para kanuken ka. Apay pailaan ka inyawid yu. Saan ko lang arudan nga inawat? Ay nawa, saan ka man ngagbali na kasta? Jenny, pagyamanam kit tauray kaskasano a kinarigat ti biyag ita, ket inkarigatan na ti gimatang iti regalo nga itidnagen ka. No kastamat lang ang regalo, uray saanen, nanang. Ay nawaw, aglablabes kan talaga. An-anwa kumangay dayta, nanang. No kayat yu, di ko kayo latan. Awan na no kasta ka laeng. Dumteng to ti aldaw nga awan ti maawat mo a regalo. Tadi mo mo't ammo ti mga presyar kadagiti simple abambanag a maipapaayken ka. Kasangay ti anak mo intun umay alunes, Mila, anak kao. Ay, nga rod tatang uray saan tayo pa nga agselebrar. Ay nawaw, sigurado asaan nga umanukot na jay. Namnamain naman ang tirigalaw na itininang kaninong na. Kas kumay di Pasko Kasaritak to dagiti ninong kaninang na. Ano mabalin, saan ko man akwarta ti itadaken ko na tatang. Nasaysaya at pay Narigat no may ruwam akwarta ti maaawat na arigalaw. Pundo day tatang. Dakes pa yun ti rumrumwar iti ngiwat na no daduma. Anyalangan ti panunutan dagiti tao no kasta ti ipakpakita na. Day tangarod ti pagdandanagak tatang. Amangan no panunutan saan ko man la mabagbagaan ti anak ko. Oh, anya ti masapol mo, kumare. Ada ko mati napatag nga ibagakin ka, Lili, ading ko. Anya dayta? No, mabalin. Ay, saan ko man nakwarta ti itidyukan ni Jenny nga anak yu iti bunyag. Ay, uwan. Kasta talaga ti plano, kumare. Nadismaya iti naisawang na iti Paskwa. Uwan nga rod, mare. Di na mutin ammo ti mga presyar. Kasaritam tumatla ang amin aninong kaninang na. Uwan, mare. Kasta talaga ti aramida. Anya ti may imbaga ni milagan ka, Lili, anak ko. Numabalin, saan ka no akwarta ti itad mi iti anak mi iti bunyag, mama? Ay ka, wan, nasayaat nukasta. Nakadlaw mat gayam, mama.
Saan nga binanasaya at tikas jay nga ugalyan ti anak yu iti bunyag. Di naammo ti mga presyar, mama. Nairuam a kwarta at itidmigan ko tunggal Paskwa kan kasangay na. Gusto lang, nukas tati haramidan yaw. Ikan yaw iti leksyon, ta saan na nasaya at tikas ta nga haramid na. Anya ngay dayta binungon mo birthday gift ti anak mo iti bunyag anak ko. Sabon, tuwalya, kan bado, mama. Dagiti kadua maninang kaninungay. Isumat laang, mama. Awan ti mga regalo iti kwarta. Nasayaat ba? Kani Carlos, nakagatang kaday iti regalo na. Bagma ti regalo na, mama. Gusto mo giday, no agpapada kayo gamit ti regalo yaw. Tapno awan ti magunana. Pudno launay, mama. Saanan ang makapagreklamo? May kawala ang siguro. No awan taw ti maawat na a kwarta. Happy birthday, Jenny. Agyaman naklaunay, Ninang Lily. Oh, at to'y ti regalo para kan ka. Ha? Anya nga'y tilinaon da ito'y abags, Ninang. Luktam to inton madamdama. Saan matan anak ka-envelope, Ninang? When taamok amas ka sa pulam tilinaon da ita abags. Okay. Ala, agpakadak nga rudan. Ibagam to kaninanang mo nga agdardarasak. Sakto makiistorya ken kuana no day off ko. Wan, Ninang! Maninsamat timod ni Jenny, mila anak ka. Ay, wana, tawan tinaawat na akwarta. Kat birthday na ita. Alamat regalo na awat na. Ay, kwarta siguro at tinamnamaan na, tatang. Ay, naruamay ni ti kwarta. Pagyamanak nga rutang, tay manunggot dagiti ninang kaninong na itikid daw ko. Asaanan a kwarta ti regalo dakin kwa na. Tani, agruwaman. Baring makaamiris mo tayo ti apukaok. Narigat no mayroam iti kwarta. Di nan maapresar dagiti simple a regalo, amaw awat na lukas ta. Pudno day tatang. Nasakit tirik nana. Ta, saan na ang maapresyar ti regalo dagiti ninong ken ninang na? Makapastoron met, Nanang. Ay nawaw. Apa yan? Saan tayo lang arudan ang nagselebrar iti kasangay ko? Awan pa'y naawat ko mata regalo. Na. Kano adamot naka-box? Kan naka-paper bag a regalo dagiti ninong ken ninang mo iti salas. Diyak kayat dagi jay, Nanang. Ha? Apay man? Sigurado at chip dagi jay. Diyak kayat ti chip a regalo. Jay kumamat naka-envelope, Ay nawaw? No kasta ka laeng, no di mo amo ti mga presyar kadagiti maaw-awat mo, ay sigurado, mauma dagiti ninong ken ninang mo ken ka. Katpudnumat, chip ti regalo da kanyak, Nanang. Di ka agsao iti kasta, Jenny. Amom, siyak nga inam ti maibabain iti kasta nga ugalim. Amang ano panunutin pa dagiti tattawa a kasta ti sursurok ken ka. Ala, wanan, Nanang, kamalikot. Amo man ako, simple man a regalo ti maawat mo, uray anyaman dita, rumbeng laeng nga apresyarem. Ta isumat pi man ti kabailan dyan ang ted. Ay nawaw! Simple a regalo kat apresyaran tayo kuma. Pagyamanan tayo kitdi, tanalagip dati mang ted kada tayo.
papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Jovi Almoite. Agyaman kami, itin kay Panang Tarabay.